Shimane, uvukile, Shimane, uvukile, Shimane. Qeza shosho mfethu sesibuyile neshashazi ngenza ukuthi ngizocela ngidlulise ukuxolisa okujulile kakhulu ngenza ukuthi laphana kuyincwadi nencwadikazi ngiphinde futhi ngidlulise ukuxolisa okujulile kumabhena nyawo ngenza ukuthi esewonke nje esihlangene yezingenza ukuthi a few days ago ngaphosta laphana ivideo yomfana omncane wesikole edlala isiginci zingenza ukuthi yezingenza ukuthi namvuma ke lo mfana nathi wow what a talent lo mfana wazwacula kahle umfana kanti zingenza ukuthi lo mfana wenza ongalungileyo zingenza ukuthi uthatha izingoma zomfana laphana Umjikjelwa a-edit laphana ivoice ebese yena ephatha isiginci kube ngathi uyena lo dlalo zozingoma yezingenza ukuthi lento ayenziwe lo mfana ayilungile kakhulu zingenza ukuthi ayikho into wrong ngokuphosta ngeartist ayikho into wrong ngokuthanda iartist kuze kweqe but kuqala kube wrong if ukuthi wena usuzenza lona ngqo ebese upromote ipage lakho usebenzisa igama lakhe yezingenza ukuthi uphatha asikho ke lawo ngenza ukuthi ake sigcile la zingenza ukuthi sikhulume ngaye laphana umfana Umjikjelwa yezingenza ukuthi yabona masikhuluma ngabaculi bale eSouth Coast sikhuluma ngamabhena nyawo mina I strongly believe ukuthi italent laphana likhona futhi likhulu zingenza ukuthi kuyikona singenza ukuthi ngeqambe amanga sithi irecognition efanele bayithola zingenza ukuthi ngicela ukuthi nenze okulungile zingenza ukuthi niyomchecka laphana lo mfana Umjikjelwa hayi khona zingenza ukuthi yabona lo mfana icala kaShafuza liyaphila ngaphansi kulo mfana zingenza ukuthi futhi ngendlela awudlala ngayo ushuni kaMjikjelwa hayi khona mina zingenza ukuthi ngisho nje ngingancithezi ukuthi ebantwini abadlala ushuni kaMjikjelwa hayi lo mfana unzima kakhulu zingenza kodwa asingandi kakhulu ngamagama zingenza ukuthi ake uvele uzwele le video ebese uyasitshela lapha ku comment section ukuthi uyamuzwa yini lo mfana ekuthiwa Umjikjelwa uyamfila no Malumo